Yes! Come on! Det her er min kung fu træner Ding. Han er virkelig dygtig, og træningen har en god balance mellem disciplin og seriøsitet, men hvor der samtidig også er plads til sjov og ballade. Og selvom vi ikke forstår et ord af, hvad hinanden siger, er han stadig blevet til mere end bare en træner for mig. Han er en ven. En ven, man kan tage ud og spise med, bestige bjerge med, eller bare få en øl med. Vi har det altid sjovt sammen, og han har taget rigtig godt imod mig siden dag 1 her i Kina. I den her video overrasker jeg ham med en split ny telefon. Måske en af de bedste telefoner, ikke bare i Kina, men i hele verden, nemlig Xiaomi 17 Pro Max. Så se med i denne part 2, hvor jeg bor på verdens største kampsportsskole for at træne Shaolin Kung Fu her i Kina. Godmorgen, klokken er lidt i 6, og vi er klar til endnu en dags træning. Jeg er helt smadret i kroppen, virkelig øm overalt, og også fået lidt små skrammer rundt omkring. Men vi er klar til endnu en dag. Together, you are that side. Okay. Oh my god, almost broke my... Come on, One hand, one hand. No. Yeah, it's just one hand. Nah, you cannot do it. He can. Okay. Easy, now biceps curl, come on. Yeah, easy. Okay. Jeg har altså et helt museum på den her skole. Oh, look at this. Den her skole, den er så stor, at det faktisk føles som om, at man går rundt i en lille by. De har alt, hvad man har brug for. Der er både butikker, restauranter og endda også en frisør. Og det er den, jeg tænker, jeg vil tage hen til nu. Hallo? Og jeg tænker, jeg vil tage hen til frisøren nu. Problemet var, at jeg ved ikke helt, hvor den ligger henne. Det er lidt svært at finde rundt her, og der er ikke rigtig nogen, der kan engelsk, så det er svært at spørge om hjælp. Det eneste, de kan sige, det er hello, og det gør de hele tiden. Do you know where you could go get a haircut? Come on. Can you show me? That way? I know English. No English? Yes. Okay. Do you Chinese Kung Fu? Yes, I train. But I don't know much. You could teach me. Is this correct? Hengao Xingrenshine. Jeg tror ikke, han forstår, hvad jeg siger, men jeg prøver at sige noget på kinesisk. Men jeg udtaler sikkert helt forkert. Hengao Xingrenshine. This way? Yes. Oh, in there. Ah, I see. Okay, thank you so much. Så er jeg blevet klippet, og det var slet ikke, hvad jeg bad om, men det er okay. Hvad kan man forvente for 9 kroner? Nu er klippet alt af om bag, selvom jeg viste et billede med en, der havde langt hår bag og i siderne, men det er 9 kroner, så det er lige meget. Det her det er seriøst mit yndlingssted at tage hen før træning, hvor man kan få sådan blandt selv slik, eller det er så frugt. Og man kan også få blandt selv is. Grøn melon. Mango. Og selvfølgelig dragon fruit, den bedste frugt i hele verden. Så er vi på vej til træning. So it's all instructions, so I'll draw them all out. So same thing, like the one that we were just doing, it's this one here. See, I'll take the punch, a twist, and then I will add notes
when he tells me new things, I'll add notes with the different steps. So it helps me visualize it, and then I can come back later to remind myself. People say that when you take notes in school, it's better to write it down, because when you write it down on a piece of paper, you... Better than typing, so Yeah, better than typing. Jeg må ærligt indrømme, jeg har lidt svært ved at huske alle de kung fu rutiner, vi lærer. Det er som om trænerne, de viser bare en eller anden lang kombination af bevægelser, som jeg aldrig har set før. Og så forventer de bare, at man kan rutinen, efter man har set det en gang. Men det er bare som om, at min hjerne ikke rigtig fungerer sådan. Jeg skal virkelig se det mange gange og gøre det mange gange, før at jeg kan det. Jeg snakkede så med en mand fra Canada i går, og han sagde, at han havde sådan en notesbog, hvor han skrev hvert et move ned, og også tegnede dem. Og det gjorde, at han huskede det bedre, sagde han. Og at han kunne sidde og læse tilbage, og sidde og visualisere hvert et move. Så det tænkte jeg, det var da en meget god idé. Så jeg har lige været nede i byen og købt sådan en notesbog her til 9 kroner. Hey. Meget fredfyldt by, jeg er i. Alle har deres egen køkkenhave. Så er jeg taget tilbage på Targo, og jeg tænkte lige, at jeg vil prøve at vise jer kantinen en gang. Jeg må se, at man starter med at bipse sig ind med det her kort. Og så kan genkende ens ansigt. Så får man en tallerken med en mælk på, som ikke er mælk. Det er 90% vand. Det er bare sødemidler, og jeg tror, der er 10% mælk i. Okay, lad os se, hvad der er på maden i dag. Ej, det er en god dag. Yes, shishi. Shishi. And shishi. Og vi skal også lige have noget suppe. En rigtig god suppe. Ikke verdens bedste suppe, men man vender sig til det. Og der er også, jeg ved ikke, hvad det her er for en. That's like... Undskyld. Det handler også om at nå at spise, inden alle eleverne kommer, for der bliver propfyldt. Sygt mange mennesker. Her til aftens træning fik vi lige en ordentlig skideballading på Google Oversæt, fordi en dreng fra Kazakhstan ikke kan finde ud af at opføre sig, og han gør lige, hvad det passer ham. I will check the dormitories tonight. From now on, if I catch any of you visiting other dormitories instead of staying in your own room, I will kick you out of the hotel. Stay in your own room and don't run around. Once I catch you doing this, I will give you a warning. If it happens again, you will be expelled immediately. Additionally, keeping any pets in your dormitory is strictly prohibited. Oh my god, no. You're crazy. Her name is Caputa. Kazakhstan and Portugal. You know what puta is, right? Caputa. Hey, baby. You need to get vaccinated, bro. You're crazy. 1 + 1 not always gotta be 2. Sometimes it's a pair. Sometimes it can even be 3 or 10 or 20. You know what I'm saying? It depends on how I want that to be. But show the scratch she made. She made a big scratch on his Here. Damn. Then now you have rabies. Yeah, you got rabies. It's clean. That's very good. It's a song traditional from Germany. Nice. That's good. That's so good. Oh my god. Yeah, That was go. very good.
It's not actually place on Dombra. It's like in other instrument place. Oh, it's another instrument. Yes. Ah, I see. But I learned how to play it on Dombra. Yeah. How many kilos are you? Okay, try to guess. 100. 110. 90. 104 kilos. Because you fat. Oh my god, that's too much, man. Days. No, guys, stop fucking hitting the shit, man. It's okay. Alright, bro. What a freak. Stop it now. No, you shut the fuck up, kid. Yeah, you're right. Sitting there. Of these fries are there? And who's been Lot of fries, half? Why? I order. Mac'en i Kina. Oh shit. That's In the middle of the road, there's like that. Så det har bare været regnvejr hele dagen, og det betyder også, at vores sidste træning den er blevet aflyst på grund af regnvejret. Det skal bare lige siges, at vi træner indenfor. Men derfor tager vi ind til byen og spiser noget aftensmad i stedet for. I'm okay with dining with couch flesh. As long as I do like at least 3 flips. Man skal veje sig, før man spiser. Bro, you fat as fuck. Yeah, it is. Oh my god, it looks good. What's it say? 1.8. One. How much was it? Nah, it was below 1.8. Try again. Because, and then stand still. 1.78. Okay. Where's the screen on the back? Is it this one? Yeah, it's this one. Actually the same. That's crazy. Whoa, it's really nice. God, look at that. It's the same shit. Nah, look at that. They have the same features. Yeah, it's exactly a copy. That's actually dope as fuck and no one will never know. Oh, and look, you can also get the controller to it. What you So you mean? can play games on the back. Efter at have set den her super fede telefon i butikken, valgte jeg at tage en tur til Shanghai. Her hjalp jeg med at filme en reklame for den her Xiaomi 17 Pro Max. Resuming our point, let's get to the ball. This. Oh my god. All the way. 40. You're at 40. I can keep going. Og som tak for hjælpen, fik jeg foræret telefonen i gave. This is the Xiaomi 17 Pro Max. It's got some similarities with the iPhone, but it's got a really cool screen. So I want to give you this, bro. Here you go. Thank you so much. Get some Chinese tech in. Thank you. Så tog jeg toget tilbage til min kung fu skole, og da jeg viste min træner den her telefon, så blev han mega excited over den. Og nu har jeg tænkt over det i noget tid, og jeg har besluttet mig for, at i stedet for selv at beholde den her telefon, så vil jeg i stedet for overraske min træner Ding med den her Xiaomi telefon med 1 terabyte på. I have a gift for you. It's for you. It's for you. You. Me. Oh my god. Oh my god. Wait.
the Xiaomi 17 Pro Max for you. Thank you. Nice. Did I come and open it? Oh my god. Yeah, it's for you. Are you excited? 儿子，我超级激动，真的。我第一次，我操。 I wish I could speak like Chinese, but Speak in English. yeah, Tell I him translate. something. Yeah. 我真的超级激动，我完全没有想到。 I'm absolutely thrilled. This is totally beyond my expectation. You deserve it. You have been a great coach, and you have a lot of great energy, and you are very fun to be around. So you deserve it. No one can truly understand how I feel right now. I met all of you during the most joyful and dedicated years of my life. I was genuinely delighted when you first arrived. Even the first time we went out together, I got to meet so many people. My heart is absolutely brimming with excitement at this moment. No matter how busy you get in the future, if you ever come to China, you must look me up, you and Alex both. Out of all the foreign friends I've ever met, you two are the ones who've touched my heart the most. Oh, thank you. Thank you so much. That means a lot to me.